Srangsalo P.R Bari Thanani Police Naka Checkingo vehicle checking Khlaiwi Tongmani Jorao Khungsa bike Malkhung Kasuwi Narwkmani Koktwma Aboni Yakulono Naitogwi Manjakha Kaisa pistol Abohaikhe Sumen Shil Mungwi Khoroksa Borokno arrest Khlaikha police. Pada mengerti Koktwma ni bising tu Sumen ka Srangsalo fungo P.R Bari Thanani Police Naka Checkingo checking Khlaiwi Tongmani Jorao Sumen Shil Mungwi Khoroksa Borok bike Malkhung bike faimani hene Abohaikhe Jorao police bona bathaknani bagai signal romani Koktwma bike bathakmani Yakulono police bike Malkhung checking Khlaimani Jorao no Sumen Shil ni thani Manjakha Kaisa pistol logi no pono arrest Khlaikha P.R Bari Thanani police pada meni Yakulono Sumen Shil ni Mungwi RMS Act kerong Khlaikha FIR arrest Khlaikha Sumen Shil ni tongthai boro pathore amsayo Aboni Yakulono Sumen Shil no interrogation Khlaiwi party mungo Khorang te Khoroksa no arrest Khlaikha P.R Bari Thanani police bini mung Prosenje Das tongthai Rajnagar ni gobotole amsayo a Khorang no interrogation Khlaiwi Tongmani Koktwma Bureau Report, Chini Khorang.